turi ku rurimbi Imana yaduhuje n'ishengero ya Pentekote yo ku rurimbi twebwe abanyaruvumera twagira ubuntu twanezerewe none rero namwe rero abacari kube natwe nimwabona iyi audio muzonezererwa mwuzure mpwemu yera Imana nabonye Imana ibyananiranye nabonye Imana ihindura ibintu igahindura ibyananiranye. Dushima Imana yo turanezerewe nabonye Imana ihindura ibintu igahindura ibyananiranye. nabonye Imana ihindura ibintu igahindura yo ibyananiranye. nabonye Imana ihindura ibintu igahindura ibyananiranye. waduhaye ababyeyi badukunda ehe nimurabe bari hagati yacu biranezereye natwe dushime. nabonye Imana ihindura ibintu igahindura ibyananiranye. igahindura ibyananiranye. igahindura ibyananiranye. igahindura ibyananiranye. aha turi ku rurimbi Imana yaduhuje n'ishengero ya Pentekote yo ku rurimbi twebwe abanyaruvumera twagira ubuntu twanezerewe none rero namwe rero abacari kube natwe nimwabona iyi audio muzonezererwa mwuzure mpwemu yera Imana nabonye Imana ihindura igahindura ibyananiranye nabonye Imana ihindura ibintu igahindura ibyananiranye. Twanezerewe no kwakira bene data umuyobozi w'ishengero ry'umuvumera n'abari byari kumwe byatubereye umugisha ku ishengero umengo twagomba gutaha nuko abantu bose bazoyibona bazobona ko bamwe budasanzwe kandi twaraganiye byinshi ngo bidufashe kwitegurira Kristo kwagira agaruke. Imana ibahezagire bagenda nabonye Imana ihindura ibintu igahindura ibyananiranye. nabonye Imana ihindura ibintu igahindura ibyananiranye. ihindura ibintu igahindura ibyananiranye. nabonye Imana ihindura ibintu igahindura ibyananiranye. kurikirana ubimenye neza ibyo bibazo ufise nshuti bizohinduka iyo Mana yacu igiye kubihindura. nabonye Imana ihindura ibintu igahindura ibyananiranye. igahindura